Mutasia wa muimi. Musesia wa Mutongo TV ngwatania mukamba nyeneta wa Steven Mwema ni kwatia we museo na kone museo muthenyani wa umunthi twikungaliko sia apaka wa county ya Masako na indi twithe twisisia maundu ma nursery utonyo mesobia ta ku establish we say yani kindu gisione cha utethia na nundu sindu bingi twimete oyu tasukuma spinach manana sindu cio onthe sisila nursery ni mbako na matunda meke bathukanyo twimete ta maembe masungwa matimu pixi sindu cionthe sila kibuyoni ne boto gukosisia pu establishment undu cioka na endililika na ti lazima wisethia wisobia nursery ni kenda we mwene uthi ukaime mundani kwaku no misobia ta biashara yaku wisethia andu makesea seedlings kwaku na maundu maitha mema sio karibu thini wa Kilungu watindata atina nili wite moyo okay na ito wite moyo tu sawa ni twathoka ku na no kunete we museo congratulations before wanatuma ne how you began woka wambea establishment ya nursery andu ingine mambe yake ndo na maikola mayona chieka londo kana maichango maithiko ndukunge na chao kiu motivate yako tha kila muthenya ni ukaba nwende ya kukabao yani kusobia nursery na wetu wawe ya kuya Masako town wileo thi wenda wekalaba kindu cha mbe ni kana nursery bado ni biashara muti umwe we no banga wita nina kwata mbesa na ingi ndie ndo banda na banda ina kwata mbesa nondo after myaka eli ingwambisi okwata chao mutunda unenga mbesa ye kila kiutuma ndie kalaba ni mbesa ilangu kwata babandu pia ilangu yu kwata bubange yani usiunge okay given a chance mundu akuya pewe ya museo we na tea break we na lunch break we na chicha saa 10 na pia maybe none wangaleo thioka oku Masako kana kitwika na ilobi nothi aye oyu ndita onoi niki kitumi niki nondo nezibe kindu kila mundu wendete ika nyene ba mundani ni gwa moyo ni ndo nekala na nature ndise thie ngukuna uya na moko makwa ndise thie ni kindu ngwigwa ndienda ika muno lakini no zaidi ayinditinda ndithia ngale yoko tinda no kuthioka lakini saizi ana netelo musala wigoka pa ni netele musala na netele kotao nasa mindo ni si nasalini na netele ana koi utethesia andu angi mambesia monda ona yukiu wetele musala ata kowe baba ti biashara ndio lazima wewe no weje ba lazima ni wewe ndio biashara wewe mai wewe ndio ya biashara pesa so hypothetically kwa kuswania mbeza siana ta ile tona kukume ba we anono kwa mwi kana watambeza siana ta nisi tona kwetikela kuma ba kwa mwi si ulwa mana thanda tu noni eka Nukulia unengero English 60. Ai ndi ananga zazi yake. Nongo thanda ni mandothi. Aye jendi. You to trust you times 100 ya isu. No ngiliana. Usi yana ni mbeza. Ni 1/10 of a million. Na economy ya oyu. Anaiziwa na you more than almost yellow thela. A quarter million. A quarter bad 250k. 250 hapana. A quarter million and kupanda, yes. We can now talk. 250,000. Kwa mama na thanda. Aye ne kwa mindo akota mindo have a million na kwambata hiyo ni itekela per month. Per month. Ni ukulia hii. Pate vundi itekela. Ino ni nursery tu. Twasie ni wathoke woni ainiele. Naku. Wale tota mete ya nata. Pa nursery with the note no makolia chai. Kula kila ti methoke ayu. Kumuya chai na mandasi kana chai na mukate. Wale tota mete ya nata nikenda we say there note na ku manage kweka kintu taki. Muti umwe. Kedha ni epo. Muti umwe nondo etie ko mungu ya chai. Muti umwe peke yake? Muti umwe ngamu ya chai ke iya na kiwe okiseo cha mondani. Withia no unywe nesoka ukabona. Okay. Na saisu wasisia ba noto na witha wina miteta ya nara? Nina miteta. Tasi apples. Apple ba tuna ngili 3. But by December twele mbwangilie 10 zetu ende naongelela ombola. Na apple imwe to na kweka maondo azu neto na utunenga chai na wina mitingili 3 so waendie wethe andu mena nursery wose yabuye kana kila chatumie witha
wenda ku establish nursery nicho kila chatumia ndienda establish nursery nondo kindu kimwe kuwa mbeu andu aingi mesi kuwa mbeu ni kwi mbesa mbingi. Example ndio utavyo mbeu te ya apple ndio waithete waitu ambisia ima apple pa mondani nondo tunaitina 3,000 na kendo cia apple cia apple so ikenda twambie twithio wa to wake mwingilie mwe kitina kimwe apple ti common ti a common fruit tondu maembe masungwa common okay no wakitina kimwe to wayangili na ile to wangili wezethia tuisende ya kuwa ndo mbesa isu mbingi na bayo ni otenanga ndia mbesa mbingi so tuona twaitwa so maundu ansu undu meka undu muti wa mbesio cia mo masauba cia mbeo cio na indi maita mbeo cio yeto acia hii kou no twithongelele mbeo citu kuma cha utaalamu twasoma ndu ikusoma twasoma twacia ndio nacia ndio wa mbeo wingi tukethikia asi tumbeo tubande na itwa mbesio bande yu andu mokia mambesio tu ya hii na itwa twenda chao kuima na itwa twenda ima twambesio matethecia lakini ithie twamola mana 5 so wezethia mindo itwa aimi mbesa ila ula matea wa twamola wethia ni twamatethecia na itwa matethia ukesa ithie makwata mbeo nzeo na mbesa ni nangi hii mbesa sio tutethecia ta ithie tusuvite na sio tethecia muimi ulona kyo ukuichao ukuima so kila kitumi cha tumie tuyambisia nursery ni kindu cha mbeni mbeo kwimba si mbesa mbingi na kindu cha kele kutethecia aimi ikenda twime according to research twinene ya nursery general lakini katwa nekwikiona ya apple hiyoga kila mwaka na waiweka research yaku kila mwaka tutumia bilioni ti milioni bilioni maana 5 Kenya hiyo Kenya ku import apple matunda ana masungwa tu import ya muno maingi vitu huko iko nweze kutoka wiwa nai maka flood market ine i challenge cha Kenya ni kindu kimwe tu ina sindu sita wa store cold rooms sindu cia ya matunda meua makekala ta mwe yumwe ikenda wisethia mathela market ine na indi maitungu engi chao sokoni ukesethia master iwana bado quality no sawa na ni nzeo yuke katwe na kindu ta Kenya twimba twibasa muno twise uthine matunda na twise import matunda anza ngikita research ya Pixing ngona ichana but bingi tu import ya ila wona asina kala nzeo bingi simba supermarket bingi masungwa maingi tukita unya Israel Egypt na South Africa isi to sio kazi ka flood market in 1 month 2 months ikalela kethia twina sio ino ane kindu cha cold rooms kwithia matunda ni matona kuiwa pauko evinda ya saa ula walite kuensure kindu kiukivo no mwemi kana ni serikali kana no ndiendo target serikali muno nondo tayari ni no ana tibithi nondo no mumaeleo twiko lakini mayika so nyenele asia mwimi we aimi mumaeleo kwatana aimi makwatana twasi ni twima ithio nde twima epo tukakwatana time ma epo tukasia hii no tumanda pala twa matunda maito twitwa matunda maito ni mapika mindo season ya market tutona kethe maingi marketini pe bandu tutona mbo maiya mwayumwe kana mie ile mambo thela marketini na indi tuichao tuiya maito so no ngwata ni ya aimi na indi maimanda investor mundu loto noko market asindu isu nundu no mbesa mbingi ikenda mbesa iwe tethia utas ta apple 5 billion isi kemba sisi oka Kenya no isi no thui mwingi kwa kamba na kwa Kenya yonde okay wasia mwasoma ni kusoma iko kwatumie yuto ya mbesi ya nursery ito so assuming ni green ndisike ndo nenda kuambia nursery ni knowledge bana ilete kwetha nayo knowledge la welembwa ayo ni enda kwa mundu wika ikindu ndukaso online ni kwesindu imbinge wai online wai YouTube wai kusoma online no ithia information binge lakini wenda mundu wika ukindu esu yusu wa mundu to no soma neza pyo anono wi school ukasoma degree diploma sindu isu sio ndeka no masters lakini ndwese thia woka pa you ground we say there ni sindu ila ni tofauti kila uzomie na kila kibande ni sindu tofauti no with ya management yapo imbwa okay ya mbeu si onde imbwa na challenges yake so pe mundu ikalita kama nai example na banda skuma na nekia moyu
ni sethi ape mawau nito no kwata namo ko nundu ingokwata na ikwembwa na mawau moyo ekani chao ni ma prevent maika chao maika mbethie kenda ni mbena chao mbeo ya sukuma kana makovisi nze opyo kana ya mitunda nze opyo yu uzu ni wezi nesa yu wa klasi ni wiye wa ipembwa mawau ndwita bwa ini moimo na nondo no sesi research make it a different ndwita bwa moimo na wiva mawau uzu membwa kana to mududu tutwembwa so ni wewe leisia wasoma na mundu wikite maundu acu mundu ucu atona kutabia nesa ukesethia wina kisomo na imwika practical imwika practical muno na ndwicethia wele angwa muno ndui ambecia yaku icethia ni laisi kuliko ila wa yusoma school na thiuci cia mundu ucu ni cindu ta cia ilo kundabio ni kindu ta kiva na ile kwitha ni kisi cindu specific ni mbeu mbeu yele mbeu e quality mbeu icu ni yo namba imwe nundu mbeu mbeu ite sawa kana ite ya region ito sukuma ila tubanda kujithie tila mundu wa mwalo tono banda kila mundu wa kitwi tono banda nondo chao temperature chao ni tofauti so wele ambo mana mbeu yiba yele ikika region fulani yele ikika mahali fulani ni mbeu yiba so wa mana mbeu isu ile yele ikika epa na ngaliko yiba niyo yuambe ya sembe yaku ya mbeu ila unitono banda ba anayepo mbeu ile tono banda ba ati yo tono banda bandu be mutia mwingi nondo pa kwitwe ni batithangu nondo ikimani ulo ibatithangu so ila ola mundu ina sua mbinge vyo nelo munenga mbeu ya chao ya sua ni mbingeki so kindu cha mbele okutabia mbeu ila ya region yaku cha kele ni kana mawau ala membwa area yenu akautabia mawau nondo mawau ala membwa pa kimani na ko yaku isua tofauti muno so isu ni sindu ingi mwele chao elo kutabia na ikenda welewe so mbeu mawau na ende ebinda kindu kingi utona kutabia ni season akautabia mutu wa banda yi wambisi wa vesti chao ibinda yi anda utabia sukuma wa banda yi ni ndi kwembwa na market ya sukuma kana ni ndi kwembwa na market ya makovisi ikenda nukabande mbeu ubuye mbeu wisethe mwa linyonde mwena cio mindone ibinda yimwe wisethe ana ndutona ndune saasi auta tools sindulana ile kwetha nina cio ngambecia nasari nasari you depend ya chao sindula unidi ndo emasukuma ndo ema mboka kana vegetables yonde ba mboka yonde ni tofauti although imwe no esi mbwa si ondo umwe but ni tofauti ni ila wema metunda example mutunda no enda mathangu mathangu amekia muthanga sukuma ndo enda mathangu wenda kibwiyo bala utona ikia kibwiyo chako kindu cha keli wenda ni reki ni imwe reki tio instrument ila situmia kama ndani reki ni imwe isu ila ya kwikara ila ya waptoge kibwiyo chaku ketha ndwikite tula pe matuku ai ibwiyo sina sindu binge pe tumindo tutona to trace twendo twita to trace utona bwiya sukuma ciaku kesethia ukakita uku ukamya na muthango kanenga mundu ukesethia ndunenga mundu nondu ndwikia to trace tu ana ndwikia muthangani wikia kindu kita wa cockpit so it's bwiyo tofauti na kindu kiu ndikwa winenga mundu kwani cia imo munenga ake na katri ikenda we akaia kakwa anda utongia muteza ni cia na katri kana kamunenge kenda utongia katri pe kiki ngicha ukwa mundani kukwa mundani ndokwa mundani chuchenda reki yo kwendeka reki kami sitangi maembe sindu isu ila natural siendeka mundani isu very key lakini kwa nasali ya mitunda suenda mathangu mathangu ma grafti tuwembe mikasi isi ndo taisu ni mupiano ndo kwenda nonena na itu twamba thio muone twasiokane tukwande Mwanda musesia ni Mutongo ITV nitawa Steven Mwema twende nonana na Mutua tu Mutua kwa kusenga farm na indi tu ambao sembo thio muone nitokita ingi Wasia wa muimi Mwanda musesia ni twasiokethia tu bao kwa kusenga farm na indi twende na unena nisia yulua nasari yue tuyane ni tools ila wenda pabe imungo na sina mathangu manini mathangu wange manene kwa mbelesi so ndwikia mathangu manini ketha ni mitunda na manene idipendia na customer customer simba si tofauti
pe customer kwenda muti munene pe customer kwenda muti munini alafu ondu mathango maende no change ni wombeza nacio simbasi change saithi ya range ya kathango kanini ni tofauti na range ya thango inene so idependia na customer ulo waku ndu kwenda ondu saithi ya umwe akui nenda ta iembe enda iembe tangili imwe anda kwenda size yo ndakwenda ka size kala kanini ke thango ndio saithi ya bei ya kesu ni tofauti so size we thango like we matata yuko takwa kuyu ta we mwemi pe tofauti ya muti we thango nene na ingi nini tofauti hicho tofauti nondo we thango nene we analaka okay na oya we mindo ni thango nini we thango nini ni ubika bandu kamina lewa yo wa mina le ndwe mbwa we standard growth kala kayana kana uteana wabika bandu ndwekana lakini o nondo we thango nene na we na lew enough we thia no ende nana wa sabanga muno nondo mundu muno waka kwe umunange metingilie mundu umwe mundu umwe ya ando ana mai mana ngilie komi mete so ni activities siba wika bande no nasari nona nongithetie nona metenge ni singanetwe grafting neta sindu ta siba ila siende ya ndene wa nasari sindu ila siende ya ndene wa nasari ni tofauti number 1 pe andu membu ama ikia mathango kethani binda ikia kwikia mathango ni kwikia mathango ni potting kana kuosa muthanga kwikia ayu mathango ni ayu pe isu ni activity number 1 niyo imba yambe tell us about the soil wenda kuanzia ni ukoso muthango la bwi kana wiki ya muthango bwa na you pe different type of soils pe mithemba tofauti ya mithanga muthenga wa mbe umwe wimwa we museo ni ukakwata muthanga wa forest ketha we bakwenyu bakubia forest ukenze wa muthanga wa forest wimwa we museo nondu akindu kimwe wimwa wina unou wa mabuti nondu isaithia wa i forest with ya mabuti atume ubaluka onde membwa obunthi mabaluka bumende na ikata decompose kindu kitawa condecompose ngithe kwa gikamba kwa yes kwa maowa mende ya no pika muthanga na mbithe mata ubya chao muthanga akwiwe mbwa we chao we mo fertile wosa muthanga usu nduka ndubulania hapo mete ya kuyana alaka muno okay isu number 1 pe muthanga usu pe muthanga onki wa mondani kitune no se kitune na ndubulania hapo kitune uwe ngam usu ngam wabulania hapo we saithi in ratio usu whether hapo kamika mwe kabo atomito ile twa kitune we saithi wa kwata na nesa ndwe saithi muti wa kwiwane ne balaka isu number 2 pe angime na clay soil okay wese wenda othukuma na muthango la wina guo pakubi wina clay soil to witu ni clay soil so wenda osa ukosa po anaguo ukosa muthanga like although ithe twitumia mostly over forest but wenda osa kethe clay soil ukosa clay soil lakini ono ndo ndembwa we na rotuba binge we saithi lazima weke bo mwingange so weke ya kamika mweka na kamika mweka chao kabo ikenda withethia wa kwatania wa bulania muthango su waku ni woka nesa biu okay pe ngona ya kana mundu ni ukaka thime wa muthanga ni serikali yake kwata kiuni cha kana pe andu no andu masi au ku okay serikali ndi thima amana ni lazima umete umete na ni charge ya kuthima muthanga so ni requirement ni lazima ndwika yuta nasari nondo ithe twe register day ni lazima endo wele muthanga ndiye loko twa kunya ba muthanga muwau ngatwa bandu bangi muthanga nondo natwa wau suiba natwa bandu bangi so wisu lazima ko uyambia walete kwamba kwenda serikali ko ketha wika ya biashara ketha yaku ese yaku ya bandu obu kwaku isu ndi undo lakini ketha ya biashara ni lazima wite serikali imoke na mayu certify kana muthanga aku sawa no bandu chao mitunda kana mitengi no bande malangoni maku na ndwitwa wa ukunya ba ukatwangali bandu bangi na yu mathima how often kwe bidana kila mwaka mathima so moka uthima ula wi mathanguni kana mathima ula wikia ula wikia no baka tekati oka change wa change you know seba uni conscious ya kuyita mundu iwe wela wemba wese mundu wa manandu kindu kimwe andu mele manani kana wa manna twelo twaya no isi no wa muti andu isa thia wino wau zu ende ya no ikale ende ya mundani waku kaende ya no multiply ko watwa ya mundu wau mane wa mwana ngia munda you know say when consciousness ndo isa etikila we anangia chao mundu munda wake nondo wa ignorance yaku
Kau wele isia muthango la wikia ta mundu ikenda utethie muimi ungi ti kumwanangia chao mundu muimi ungi muona wake. So naile kuthania na license ciana ngiambisia na ngikona nasari. Nasari ketha ni ya Kenya. Ketha ya Kenya wenda license go imwe tu ya mindo ita wa AFA. Africa agricultural ni ola isitwa lakini ni AFA. Isu yo wenda lakini ketha wenda bikaya sio twanza miti yaku katwanza lazima wembwe na isu ya AFA ndwembwa na ya kana ita wa AFA na ndwembwa na KEFIS. Isu ile ketha ya utwanza KEFIS lazima membwe mesi. Na ni bata mbeze ciana. AFA yimbwa ingili imwe kila mwaka. KEFIS yimbwa ingili 10 kila mwaka. Na hii process ile nenda hapa nikenda ni register. Kuregister ila isi matukwa kila kindu ki online. AFA wenda uka register online kwa eCitizen. Ana tisi wenda kwa website yao itawa AFA. Alafu KEFIS yu lazima namo umatumia email. No wenda kwa website yao lakini ndo matumia email ikenda moke lakini wa register lazima moke mundani maisi munda waku maisi kilo bandite mama neuna cia bambeu isindu isu cionde lazima wembe wisikie sindu isu cionde no ngilie mwe ngilie mwe lakini no maive ya fair wauka kuka mundani yako kuisia tima serikali ima serikali lakini we bacha transport yo ya uka mundani kwako tima na mayuka amana metha ilobi kana kila county kila AFA imbwa kila county lakini KEFIS ni ilobi sawa yuta ino ni Apple. Ni Apple. Imbe uma sepa. Mbeu ninya ni sobeasia. Ata kumana kusawbia. Muti waku kwi grafted wa Apple. Wabicha miaka 3 ni wambisia unya sindo sita wa suckers. Ila indi dio wa grafting yo ita wa suckers. Suckers isu unasia. Unya suckers isu kokopot ukekia thangoni kupoti kwikia mathangoni ikenda yambisi yane ikenda bikie bandu chao pa kwatania ikenda kwatania ingi na Apple process yutu inene Apple i variety mbinge cia kindu kita wa stock kana muti uloto miande nona tondu ukunda na cia kitimo na masungwa kana na pixie so Apple nayo i variety process ni itimo si nota itimo tofauti saidia be kitimo chao cha kula kodithu be kitimo cha kula ko view be kitimo cha kula moderate tiko view na tiko dithu so we saidia be variety na sita wa mpezi o masitwa so ndo bandangi Apple Apple ndo bandangi no bandengi lakini nakunwetela miaka te 5 3 ndi socia sia yetunda lakini nayo ndio sia Apple ila wabanda ndio sia yaka Apple kanini niki ko ino wika hotila tiko tila kwa ina me tikwasia ndasia uma sie kwa Isaka zile simote ila si uma hostel sio tila ukeke aba sio tila yukeke thangoni na ndo kwatania mitila ida sindula sidasi kwa nasari nota chao sindula simbu yako kwa nasari it depend na you ondo ketha ni cia kusio banda ketha cia kusio banda wiki sindula wendo banda example ide ba ino ndo twende no banda mundani wito twikia Apple ndu icio se twenda tukekia tomato kana tunda yetha ndakame ndu yo twenda tukekia plums ndu icio twenda tukekia pears tukekia iwia tukekia makongo manga kana pomegranate tukekia raspberry tukekia strawberry tukekia blueberry tukekia avocado ndu icio nicio twenda upanda tukekia passion fruit mithemba cia mitunda na yu mithemba ya mboka ndu ona twena yo twikite ndu ni ito ni twenda banda itwikia sukuma tukekia spinach na tukekia makobisi ndu ndibando sito cia oya na sito cia otea community ukethia mezi sindu ino ila wika nini wisethia ni cio utethia cio monda wende ono run twasita cia itu uta Apple to harvest ite mwi wa kana yimbi kama into mwi wa 11 so nona you period ye no twelemba twimekio mbesa na ketha timbinge so cia ku sustain sindu cia famu kesethia no tu waleu kindu utachuo ko nasari no ni commercial kana ni otumia ba mundani ni both ni ito ya utumia mundani na bado no commercial
matunda ala me mundani na nursery wasisia kila kitu nyonenga mundu mbesa mbingi ni chao ni matunda matunda okay matunda wina namba wina namba nzeo no kunenga mbesa mbingi nursery nayo wina namba nzeo ni kunenga mbesa mbingi so it's both ningi wasieta mundu notonda kwesea seedlings ngili ya maybe kama imone ya ngili is it million is it million na wasisia period ila wete nursery na la wete matunda tikona ni muno wena ki nursery nene wena nursery okay yicha nakya niko depend yondo upanga sindo syako wena matunda nesa ubandite wena mitunda mbingi mbeza ila ukwata no sivite nursery wena matunda maingi the same wena nursery na sio seedlings mbingi the same niyo nayo niko nenga mbesa so they work both sides we ona nene yayo lo season umanage ata season na neta meme ata yeva ila wathukania season nikenda wisethia sino gakwitha sie nene binda ni ite kwendeka na ile ingine sio kwitha sie bo binda la sie kwendeka nursery nursery ndina season mitunda niyo ina season nursery ndina season ita for example matunda ntano ma apple na maembe by season la wisethia I mean wo mobanda muno maybe te bindane ya mbwani season la me kwa kwesa nikenda yuma kabande so mostly season nile kwa kedhani ukamba lakini kwa ndo angi wisethia season need of tofauti ndo wisethia pe ando mbua Kenya pe twina climate different wisethia ando ala me Kitale no mabande anebinda ibye akamba tutabanda example akamba membwana moi wa katatu na wakana na November na December iziwe mabanda angamo no so nditangeti akamba isa sia mia Yesu ina na moi wakatatu na wakana na December na November ni Yesu lakini nditangeti other areas of Kenya twasita region ya Rift Valley nele ikia through nele ni nayo January nele mbwa mitunda February nele mbwa mitunda na bito izuile ya kamba ndwese lakini moi wa thandatu andu mai wanga muno nundu wa mbebo otaimbwa throughout lakini moi wa nana wa thandatu wa monza mai wa muno lakini wa nana wa kenda we 10 wisaithi andu imewa mitunda muno mundu enda kunena na kumwelesio kindu kana ese hapo kana nona babe matimu mali rotu kama sungwa atona kukwata undu wa utukwata ni through social media sito twembwa tweje kusenga farm no ni bindu kenetina imbwa ili unozu imbwa eje kusenga farm kila bandu kila twi Facebook twi Instagram twi Twitter ana YouTube itu kwanza somethana cia andu muno undu wa mimi mitunda ti apple hiyo kama mitunda tofauti anakwikia mbeo anakusaudia mbeo ciaku itubunde anacio muno ikenda wisethia yukendo twenda encourage muimi kwa ubunde cienda withike mbeo ciaku ikenda wisethia ndowa ndwitinda wite mbeo kuwa mbeo ni ikwembesa mbingi muno na example ta vijana wisethia maya afford kuwa mbeo kwa wingi so twenda tukabundisia mundu ikenda mane ayethike mbeo yaku wethike mbeo yaku nwisi waima na waima ni twendea na utethania thank you nitawa Steven Mwema ni twaima twanenanisia yulo wa nursery kilunguni cha wase wa mwemi tuthanenge kwendane kwa mwi